Prime Minister, Marlene Farrugia will be putting a no-confidence motion against Conrad Mizzi and Keith Schembri. Will you be asking MPs and ministers to toe the party line, or would they be allowed to vote freely? Stafenna fien Dr. Farrugia diġa tejbiljat mozzjoni fil-konfront ta' Konrad Mizzi u diġa kien hemm MPs li ġew mistoqsija nhar il-ħadd fil-gazzetti ġew mistoqsija x'ejn qed jivvutaw qalu jivvutaw mal-gvern. We take it one step at a time, jien konvinti li l-grupp Laburista fil-Parlament ħajkun kompatt u ħajbqa' kompatt wara rbaħna vot ta' fiduċja fuq għażla tal-Oppożizzjoni, għażlet l-Oppożizzjoni tagħmel vot ta' fiduċja fuq il-gvern, aħna konvinti li wara dak ix-show illi ta' għaqda u anka ta' saħħa wkoll min-naħa tal-gvern issa nimxu step by step u ħanibqgħu maqudin il-qudiem. But will there be an order coming from the Prime Minister's office saying that you have to vote one way or another, or are they free to make up their own mind in this vote? Fimni l-unika modi li jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ma jkunx hemm towing the party line huwa fuq kwistjonijiet ta' morali u kuxjenza u li affarijiet punti etiċi ma naħsibx li huwa dan il-każ, imma nerġa' ngħid mhijiex kwistjoni li qed nara l-ebda tip ta' firda fil-grupp parlamentari. Thank you.